Kumzalo inavi amhaki toku asazani tsala katonikini no mukupungu ishi ayeghiqha zamlu Sutsa Kithe akoto kami pitsani o vekiu pinedo lo Arunachal Pradesh state lo district mukubidi lo az igona flood shikiu lo timi katoni shirk tu show no igona aveksa kushol vai ipi klena timi chekini akhu kaha vai ipi eno tim laki ye iti tolo mo phumla na pe ipi eno az igona flood shikiu lo aki akhe pungu na chiripungu ship sa vai ipi ena piche perel ho akhe bidina shirikini akhu kaha vai ipi eno alage akhe na chirikini ngo akupu chirisni re ship sa vai ipi eno water supply project hopungu laki ge pay tham lawai eno power transmission line chirisni ngo hydro project ta chege ship sa ba chai ipi eno district kumchu dola avek sauk shol kyu district ye Changlang district ipi eno Changlang district hipola aki tomo ship sa ve kyu gongno timi khatani kini akhe kini na shigel lakhino avek sauk shol vai ipi eno Trans Arunachal highway la Makangtong bridge kupuge azuna pesu vai ipi eno akuputi po ye miaun ipikiu ango bordum sa ipikiu akma dolo akhoto shi pula chekiu lakhi ke ipi amhakhi chini tupulani chalolono NDTV World News sa Kithe no pikiu no ovikiu pinido ashigani chalolo Karnataka state Bengaluru phugila Chinnaswamy stadium la Royal Challengers Bengaluru ipikiu lo toklu shilkiu kupu timi katani tomo no ikilu kiu lo ko panung no zlena pututa shela kuha pochekelo no panung dola timi cheke khakhe ye nakapitive ipi ena timi lhobidits ni ye igona izave ipi tilena Hassan district mi apulakhi apnum pe mukulakhi shakiu Bumik Lakshman ge akhu kahawai ipi ko Bumik Lakshman kumo khovekena apuna panopu kumo khevena akila idion simove ipi apu je BT Lakshman ipi ena tim kono akila idion nena pa ku kemo paye Pishikolo no panopuk mula zauve no akila idio move ipi ko postmortem shinki no panopuk mo peses shikipi kilo ukino pano doctor mi kovela pikiuno nipu phila kumo ha ku vetskelo ipi klena doctor mi kono panopuk mo ye kumo ga move no akila tsupuve ipi itagi pano pikiuno New Karnataka State Chief Minister mo Deputy Minister no ningo khujine na iginan kimo nipu ye hui thogen kyu kumo vai ipi igona kauve ipi itagi NDTV World News sa Kithe no pikiuno toklu kpo ikilu kyu tipo lo timi nakapitive ke ko dolo timbidi ye police mi kono mucholani chalalo na gal vai ipi pano pikiuno ni apu hi poliki kimo pa ka ka vai ipi igona kauve ipi United States of America ga khu President Donald Trump no ayeza akumto shimla phelvekyu kilono kutami ga khu mi ayeza vecheve no United States ga khu loi igveke koye salak petsu timto mo galcheni ipi etage the Financial Express sa Kithe no pikiuno kutami ga khu mi ayeza vecheve no United States ga khu California State Los Angeles phugela igike ko gal khabenia no United States ga khu President no National Guard hushimi timi katani kini khalo Los Angeles phugela khwai ipi Kitami ga khumi ayeza vecheve no United States of America ga khula igike ko timi ko mo salak pes galve kyu gongno United States ga khumi timi ko mo no Donald Trump ye pika show igona panum loka mo vai ipi eno panung no igona lachleve ipi eno timi ko mo no Donald Trump show panum loka mo kelo no Los Angeles phugela igona lachle kyulo immigration authorities mkongo lachleve ke ko dola akna kiji ipega vai ipi Free Press Journal sa Kithe no pikiuno India ga kho actor JKP mi shi chekyu Sushant Singh Rajput no katoni kini no mukumpe lo pali khipa sakipithe ve kyu gongno palo jeliu police mi akona galve ipi ena Sushant Singh Rajput pa pungo pa ki bolo mi akona kamsekyu no Sushant Singh Rajput no pali khipa sakipithe ve kyu tipo ye palo jeliu Riya Chakraborty gongno shagnani ipi case shive ipi Riya Chakraborty ye India ga khu actress JKP mi lakhe shi chekimo lilojipu Sushant Singh Rajput ganguno liye actress Shimla vai ipi police mi akona club sa ke launa Riya Chakraborty ngo lipeu Shwait Chakraborty kalve ipi itage actress Riya Chakraborty na pikiuno iulojipu Sushant Singh Rajput no pali khipa sakipithe ve kyu gongno club sa ke launa tim kona film ganguno ipeu Shwait Chakraborty ngo
ni pei tha che mo vai ipi Moza khita che trakani tsalalono New York Times Post sa Kithe no pikiuno United States of America ga ko New York States la Tribeca Festival tikatini tsala ikilukiulo ko Miley Cyrus na liu film aktelaki something beautiful ipikiu kilekti shikiulo tim kona livila ale pelo ipi I kona igau khave ipi Panunga akapu tipo ya concert kapu walauna kumse ipi tim kona livila pikiuno niungna opela ale pepeniana guka dollar aketa cheche survey igauno ale pelo ipi igona igau khave ipi dileno lina agoklusi ale laki the climb ipi kiu peve ipi livila pikiuno niungna akapaga hipo ye concert kapu laki ke ipi kamsake launo ticket guka dollar aketa che lona khwai ipi United States of America ga khula immigration officers ku chokmo kiu kamino India ga kumi ki phimi totimi lakhi vila pikiuno salanamu no gift card kamingo bond payment kami ning launa guka dollar 5000 lana khake pusa ye New United States ga khu National Guard kusmi kono no gal mo ke pusinani no India ga khula yide po mo ke pusinani ipi livela pikiulo lino panong ye immigration officers momo customs enforcement ICE officers kucho ke ipi kam sakelauno lina gift cards ngo ben payment ko me ruka dollar 5000 lona khulve ipi asa ki teno pikiuno lie India ga khumi ka ku phine United States ga khula student visa jelona ngo cheke mi lakhi ipi li je ye Shreya Bedi ipi lia khatani kini nam ku kini pelo master's degree in human computer Integration Pineno, United States of America Rakula Ukemi Laki Ipi. Asa Kiteno Pikiuno, United States of America Raku, President Donald Trump na Aza Shikiuno, Kutaumi Rakumi, Ayaza Vecheveno, New United States Rakula, Ikekokums, Pututa Rakula, Kide Pokaveni Ipi, Aza Shikiulo, Lina Msakelauno, Ruka Tipo, Panong Seve Ipi. Lina Ruka dollar 5,000 Panong Sekiu Tipo Ye, India Raku Rukala Lakbidi, Katani Mukutache, Aketokuno. Hosgo laki ipi. Amhaki tache trakani tsalolono NDTV World News sa kiteno pikiuno. Israeli Defense Forces wushimi okono pikiuno. Tupulani tsalolono Gaza Strip yege kan Yunis pugela European Hospital shikipivikilo. Palestine Hamas galam yakono aige alo chuveno ngoche kiu a tunnel kami pulue ipi. Tilena panung Palestine Hamas galam yakovu control room kamingo. Agushinanu kichekiu room kami. Ena intelligence material demga kami. Ena operation shichekiu lo. Pei tha chekiu anemga khami ge Israeli Defense Forces usimia kona phuloi ipi ena tie Israeli Defense Forces 38 Division usimia kona operation shikiulo phuloi ipi ena tie Jerusalem Post sa ki thena akhalau piklavai ipi Colombia ga khu presidential election ki shega uno ovekiu pinedo tupulani tsalolono Colombia ga khu capital Bogotá phugela Miguel Urbano campaign rally ka pushkiulo ko Pano putuona asa pikiulo alka kipemi lakhino pasho alka vepku vetsikiulo paye ihona izave ipi paye itihe shikipivikila ngovai ipi Miguel Tusbe ye khatani kini namku bidimpe Colombian gako presidential election kikishe shini shakiulo candidate lakhishani ipi Colombia gako defense minister shakiu Amalfo Sanchez na pikiuno pulupsa kemi lakhi ye galvai ipi eno paye custody lo khatha pepani ipi Asa kiteno pikiuna Miguel Turbe ye akutsula igona izavai ipi panung na tim kalve kiu tipo je ye pismo ena candidate Miguel Turbe ye apnum pe shege to kushani ipi issues na kithe hipodo nongkam jishkimti